Jambo wapendwa wasikilizaji, jambo sana. Na raha sana kuona sikukuu nzuri ambayo tunaandalia timu leo. Nasema jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Tunakuja kusherehekea habari ya vijana wetu wawili hapa ambaye Mwenyezi Mungu aliandaa kuunganisha leo. Kwa hivyo tutaomba Mungu, tuulize Mwenyezi Mungu anatuambia nini kuhusu jambo hili la leo. Lakini nitasema kama kuna wageni kwa wako ambao si wa imani hii, lazima tuwapokee. Ingawa walikuja katika sherehe hii kama jamaa, kama marafiki, kama wapendwa, wenye wako wa imani hii, kama wako kunyosha mikono, tuwapokee mbele ya Mungu. Wageni naona kabisa, asante sana, asante sana. Waona wapetu, asante sana. Tuwapokee sisi wote. Tunapokea katika jina la Yesu. Amen. Asante. Tutachangia neno la Mungu, tutachangia neno yote ya leo, muwe chonjo kwa mambo yote ya leo. Tuombe Mungu. Baba wetu mtakatifu Yesu mbinguni, tunakushukuru kwa ulinzi wako. Umelinda vijana wetu wawili mpaka mchana wa leo, wakati wanakuja kutimiza ahadi walizopatia. Ulitulinda na sisi tumepata neema ya kuwa katika sherehe nzuri kama hii. Baba yetu uhimidiwe sana. Tunangojea neno lako la uzima. Tupatie neno lako Baba, na tuwe na sehemu katika mioyo yetu. Itusaidie sana kuelewa kitu gani nataka kusema kati yetu, ili Baba yetu tupate neema sana, tupatie heshima, na wengine bado wakifanya sherehe hii wawe na neema ya kushikilia jambo nzuri. Tunaomba hivi katika jina la Yesu. Amen. Jambo wapendwa wa Bwana, somo letu la mchana ni harusi ya matengenezo. Harusi ya nini? Ya matengenezo. Harusi ya matengenezo inaweza kuwa tofauti na harusi kawaida, maana kila kitu Mungu aliweka, shetani anapenda kujaribu, na wajumbe wa Mungu kazi yao ni kuleta matengenezo kwa kila jambo, kusudi prinsipe wala shughuli ya Mungu aliweka iwe takatifu milele. Kwa hivyo tunajielekeza katika Mwanzo sura yake ya 2 fungu lake la 18. Karibu sana kwa usomi. Mwanzo sura yake ni ya 2 fungu lake ni la 18. Bwana Mungu akasema, si vema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi anayemfaa kwake. Na kwa udongo Bwana Mungu akafanya kila nyama ya mwitu na kila ndege ya hewa, akawaleta karibu na mtu kuona atakavyowaita. Na sawasawa mtu alivyoita kila kiumbe cha uzima, hivi ikawa jina lake. Mtu akawapa majina ng'ombe zote na ndege za hewa na kila nyama ya mwitu, lakini msaidizi kwa mtu hakuonekana. Historia ya Biblia inatuambia kama Mungu aliumba wanyama wote wa pori, akaumba wanyama wa mjini. Ilikuwa ni siku ya 6. Siku ya 4 alikuwa ameumba wanyama wote wa majini. Baadaye
akaleta viumbe vyote akaliweka mbele zake, akakamata Adamu akamuumba, akamfinya katika udongo, akapuliza pumzi ya uhai ndani yake, akawa mtu mzima. Baadaye akaleta wanyama wote aliomba na miti yote aliumba na maishani yote, akamwambia leta mashine kwa kile kitu. Aliita mashine kile kiumbe, lakini alimaliza bado hayapata sura yake, bado hayapata yule anaweza kupea jina wa sura yake. Biblia inaonyesha kama Adamu akapata huzuni. Mbingu zilipomwona zikajua. Biblia inasema msaidizi wake alikuwa bado kuonekana katika wanyama, katika ndege, samaki na vitu vingine, ingawa vilikuwa vingi, lakini msaidizi wa kweli wa Adamu alikuwa bado. Biblia inasema fungu la 18, si vema mtu awe peke yake. Mungu aliwaza hivyo, nitatengeneza msaidizi wake. Mungu akafanya jambo la kutisha, akachukua nyakati mbili tofauti. Wakati wa kwanza alimtia usingizi Adamu. Kama munganga tunaweza kusema alimtoboa anestesi. Adamu akalala kabisa, viungo vyake vya mwili havikusikia tena. Mungu akafanya operation, akatosha ubavu wake wa kushoto, akakamata udongo akaweka juu ya ubavu huo. Baadaye akaumba sanamu, akapumzia pumzi yake pia, akamletea Adamu, anasema kama vile ulivyoumba, kama vile ulivyoita kila kiumbe jina, nakuletea hiki nacho leta jina yake. Maandiko inasema Adamu ingawa alikuwa amekufa sababu hakupumua, yeye alimfanyia operesheni hajue. Mungu akamsisimua, akamuondoa anestesi, akamwambia Adamu, kama wewe ni mwanaume wa hekima, kumtoa hiki kitu gani? Wakati Adamu alimuona, akasema nimetambua huu ni nyama katika nyama zangu, ni mfupa katika mifupa yangu. Nimempa jina, nimemwita mke. Ile neno mke maana yake ametwaliwa katika mume. Mungu alipotaka kumuumbia msaidizi Adamu, hakuenda aumbe Eva kama vile nyama zingine. Apenda amuumbe mwenyewe kama aliumba Adamu. Ilikuwa sababu angeumba mwanamke peke yake kama vile aliumba Adamu, ndio mwanamke wote mapele yake ilikuwa. Hakuna mume mmoja sema haingewezekana. Hapana. Lakini kutoa ubavu wa Adamu akaugeuza mwanamke, akamletea Adamu. Adamu akasema huyu ni mfupa wangu. Ina maana ukamata ile mfupa na kuingiza tena katika mwili wa Adamu. Pale Adamu amejaa tena kwa sababu mfupa kidogo. Ndio maana Mungu akasema, akawabariki, akawaambia nyinyi si wawili tena, lakini mmegeuka kwa mtu mmoja. Ina maana mke sio mtu wa pili. Mke ni moja ya sehemu ya mume, kumuletea mume tena. Maana katika kitabu cha Waefeso sura yake ni ya 6, ni sura ya 5, samahani, ni sura ya 3 fungu lake la 24, Biblia inatuambia kwamba
Mwanaume anapotazama mkewe lazima awe na jambo hili. 24. Lakini kama vile kanisa linavyotii Kristo, vile vile wake watii waume wao katika kila kitu. Waume, mpendeni wake wenu kama vile Kristo alivyopenda kanisa na kujitoa mwenyewe kwa ajili yake, apate kulitakasa, akiwa ameisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea mwenyewe kanisa la utukufu, pasipo alama wala kikunjo wala kitu chochote kama hivi, lakini liwe takatifu. 18. Hivi vile vile inafaa waume kupenda wake wao wenyewe kama miili yao wenyewe. Anayependa mke wake mwenyewe anajipenda mwenyewe. 19. Maana hakuna mtu anayechukia mwili wake mwenyewe wakati wowote, lakini anaukulisha na kuutunga. Kila kiungo chote cha mwili kinaongozwa na kichwa. Ni maana mama anapoolewa na mmewe kama huyu mnamuona leo, lazima mawazo yake anasema, leo ilikuwa ubavu wa kijana huu, Mungu amenileta niingie katika mwili wake, niwe mmoja kiungo chake, nitakuwa na mtii, maana ni uongozi wake. Sasa mimi ni mjinga. Kwa nini wanalinganisha mwanamke na kanisa? Ni kwa sababu katika kitabu cha Waefeso 1:22 tunasema, na ameweka vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa kanisa, ililo mwili wake, utimilifu wake, anayetimiza vyote katika vyote. Biblia inasema Yesu ni kichwa, kanisa ni mwili wake. Kweli lazima kanisa limtii Kristo, litembee vile Yesu anasema katika sheria na mwelekeo. Kama vile kanisa ni mwili wa Yesu, ni hivyo hivyo mke ni mwili wa mume, na mwili wa mume lazima kuwepo jambo muhimu ya kuongoza hiyo mwili. Kama mwili haiongozwe vizuri, utakuwa matatizo. Na mwili sababu utaongozwa na utatenda. Kama mwili inaongozwa inakataa kutenda, kuna magumu. Maana mkono haiwezi kupapasa kitu kama kitu haiwezi. Miguu haiwezi kutembea kama kitu haiwezi. Ndio hivyo kanisa iko tayari kutembea vile Yesu anasema, maana ni yeye kichwa. Yesu naye anatembea vile baba yake anasema, sababu baba yake ndio kichwa. Mwanaume naye anapaswa kutembea vile Yesu anasema, maana Yesu ndiye kichwa. Mwanamke naye atembea katika uongozi wa mume, sababu mke kichwa chake ni mume. Tuulize Biblia katika Wakorintho wa kwanza sura yake 11 ya Wakorintho wa Wakorintho ni wa kwanza 11, itaelekea katika fungu lake ni la 6, kwa sababu kama kichwa cha mwanamke. Tafadhali ni fungu la 3, lakini nataka mjue ya kwamba kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mumewe, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Hivi Mwenyezi Mungu aliandaa twende kwa hiyo sheria nzuri. Kichwa ya mwanamke ni mumewe,
kuwa na kinyume kibaya katika maisha. Mwanaume sasa, na wewe, Biblia inasema umpende mke wako kama Yesu Kristo anavyopenda kanisa. Hakupenda kanisa tu, lakini alijitoa maisha yake ikafa kusudi kaisha kanisa liwepo. Ni hivyo mume anapaswa kupenda mkewe kwa yoyote iwezekanayo, kwa mtazamo wa hali ya Yesu Kristo mwenyewe. Alitoka mbinguni akaja duniani kutafuta kanisa, na wewe kutoka kwenu ukaenda kwa baba wa watu kutafuta fie. Na sisi tulikubali Yesu, tukaacha kabila zetu, tukaacha jamaa zetu, tukaacha nchi zetu, tukamfuata Yesu, tukaitwa Wakristo kwa jina lake. Ni vile mke naye fie anaacha baba yake, fie anaacha wakaka, fie anaacha walomba, fie anaacha marafiki, anaenda kwa mumewe Moshi. Ni kusema huyu fie amejitoa naye kimunaganaga, maana anaambia baba yake na mama, nimekuacha milele, ninaenda kuungana na mume wangu milele. Hakuna vya kuona nyuma tena. Mume na wewe umeacha baba yako na mama, unaungana na mke wako milele. Mngapenda mtahamia Amerika, mngapenda mtahamia Ulaya, mngapenda mtaenda Afrika Kusini, wewe na mke wako mtaenda, mtakuwa na kumbuka wazazi wengine shenza. Msema baba anakosa kuzuia kijana wake. Ameoa, amepata wake. Kwa rehema mtawakia kumshughulikia wazazi, sawa mmezeeka kusudi muwasaidie, lakini kwa uongozi, kwa maisha, kwa mwelekeo, kwa mwenendo inaishi. Nakumbuka wasichana wa baba mmoja ambaye alipatiwa mali na Yakobo, akaoa pia watu wawili, ingawaji ilikuwa kinyume na Mungu, lakini akakifanya. Baadaye akapenda kwenda kwao, bakaka wakakuya, wakasema baba hautabeba wafie wetu. Walikuwa na mali walitumikia, kwa baba mkwe wako nayo, akapenda kufanyanganya. Wale wafie walisema baba kuishaka tumfisha, baba tushakuwa mali yetu, tushakula mali yetu, baba hatuna sehemu kwako tena, baba tulishaenda tunapata wabwana yetu milele. Baba yake alibalana kwa baba yake, sema mwende wasi mambo ya kuarifisha hiyo, bali yeye kupata kwao Yakobo wakaishi kwao mume wao. Ndugu zetu wapendwa, nikusema msichana naye amekubali kuacha familia yake. Lazima wewe mume kumbuka vizuri kwamba mke wako alikubali kuacha jamaa yake, akaja mjamaa yako. Huenda baba yake alikuwa anambekesha, huenda mama yake alikuwa anampa vinono, huenda alikuwa anampa grape nzuri, huenda alikuwa anampa nguo nzuri. Sasa anapofika kwako, Biblia inasema mtayarisha kwa vitu viwili. Tumesoma kwa Efeso, kama vile Yesu anatayarisha kanisa, umutakase kwa maji, umutakase na kwa neno. Ile maneno mawili, umutakasa kwa maji, kumupa sabuni, kumupa mafuta, kumupa nguo, kumupa nafasi ya kulala, kumupa nafasi ya kuishi. Usimwache unyumba nyingine mnyeshea, maandiko haikubali. Patia mke wako vile vinavyomstahili, ikiwa Mwenyezi Mungu aliwapa baraka hiyo. Pili, maneno yako ya mtakase. Neno la Mungu unatumia. Utafundisha bibi yako asubuhi, utamfundisha jioni, utamfundisha mchana, katika maendeleo yake yoyote aliyonayo mpaka awe Mkristo. Ndio maana Biblia ilikataza kuolewa na mpagani.
Biblia ilikataza kijana kuoa mpagani. Katika Kumbukumbu la Torati sura yake 7 inasema usimupe mke wako na usiwafi kumpatia kijana wako. Sababu gani? Ukiwa ni mpagani, kazi yako ni kumwambia neno kupaa, kazi yako ni kupiga vipasi, kazi yako ni kupiga makofi. Maneno ya Mungu haiko, asubuhi hapana, jioni hapana. Kwa hiyo nilienda kule, ukarudia hakuna hodi, unaingia tukutukana na mchana. Hiyo mwanamke anaanza waza mama aliacha, anawaza baba yake, anawaza wakaka, anawaza wayomba, anawaza vijana walimtumbiana kawakata. Naanza sema tio, nilikuja kwa Bwana kufanya nini? Ndio maana Biblia inasema Bwana umutakase kwa maji, umutakase na kwa nini? Na kwa neno. Bwana ambia Bwana yake, mwanamke wa hekima, Bwana yake anamwambia muendele kwenu. Anamwambia kwetu ni mubabu yako, kwenu ni niweka. Sina kwangu tena, sina kwetu tena. Nishaingia muwele, niko ubabu wako, siende tena fasi. Je, unaweza tosha ubabu wako mbona utupaishe? Bifani ni nione, ukaliona na mimi tena. Lakini kama sivyo, mimi ni ubabu wako milele. Hii ni nyumba yangu, nasema hapana. Mimi na wewe si wawili, nyumba ni yangu na wewe. Sisi wote ni nyumba yetu. Lazima tuichunge. Ndio maana mimi niko mpaka kila siku. Ndio maana mimi nataka matandiko yule. Ndio maana saa zote na mimi naona kama mradi nafanya kitu mimi nakwambia. Kila jambo lote tunalichunga sababu ni yangu na nani na wewe. Sisi ni mwili mmoja. Pesa ndugu zetu na dada ni ya baba na mama, kwa sababu ni mwili mmoja. Inakatazwa sana kuweka pesa zako mwenyewe na mtu aweke zake mwenyewe. Alipo katika maandiko matakatifu, kuna wanawake wengi wanafanya vile, wanakuwa wanaweka pesa, wanajenga na nyumba kufia mwanaume hazuri. Ilikuwa na kaza nasema bwana wako nikataa, nitaenda kwa nyumba yao. Na wao vile hawawezi kutii mume wao. Hawezi fanya yote ni kwa mume. Sababu amejiwekea akiba nyingi. Yule mwanamke mume wake anataka mwizi. Na mawazo tofauti na kisa ilikuwa fie kwa. Wakati kwa kweli kwa wao vinaisha, kuiba vinaisha na inaomba hata kufura moyo bandako. Unakutana na msamo fulani. Unaelekea sana kwa sema hii sababu nilipata Mungu shaka msaidia. Kule baba anaweza kukuonyesha $10,000. Paske anasema bibi yako ni mama wa hekima kweli, ni ubabu wangu. Hawezi nifanya mbaya, hawezi nizulumu, hawezi niiba, hawezi nitesa. Mali yangu na yake ni sawa. Sasa nilikutana na mama mmoja. Ananiambia pastor, uniombee. Ni bwana yangu tangu tunaishi naye, sijajua franga yake ni ngapi. Unaona iko naenda kuchunguza na bautike kwenye nawekana kwa juu. Sasa niambi, mrodi unasema sasa Juma naomba iko na haki. Anakuwa na senti mbili fulani, anaziacha kujitana na wewe. Sana akuya. Anataka jua ziko wapi hata kuuliza. Wakati utasema nilipata senti kile hapo. Atanyamazia atasema. Siku nyingine anaacha bibi fulani mfuko anasema yangu anaenda sana akue, anamwachia atamwambia bibi fulani zipa, anakosa, anaenda akisha kuklase kama rolere kaifie hata kuonyesha na sababu pesa. Na zinajua hata kwambia kunazitia. Inajua mababa mingi banataka kuonyesha kwa majambazi mingi. Anaenda kamata papa anapatia $10,000 uniwekee siku mali takuulizaka tena usikitu. Anaogopa kuziweka kwa tunajua kama bibi yake ni nini? Imisi. Mwanamke wa vile hayaolewa. Mwanamke wa vile hana akili, sababu anajidanganya pia kitu chote cha anajiwacha katika hatari sana. Mume naye ndugu zetu ambaye ana mke mwema, mwenye anajua kama ameolewa, tayari kumtii kwa kila jambo na kuishi vile Biblia inasema, kisha wewe Bwana
unakuwa mtu mbaya. Biblia inasema hapo utakuwa na magumu. Katika kitabu cha Mezali ni 11 fungu lake nilisome kabisa. Mezali 11 ni fungu la 19. Mwenye kusumbua nyumba yake mwenyewe ataliti upepo, na mpumbavu atakuwa mtumishi wa mwenye moyo wa hekima. Mwanaume mwenye kutesa nyumba yake anaisumbua. Baba mmoja aliniambia, akasema nini? Sasa nitaleta fujo nyumbani. Mimi nataka serikali nikale njia. Ati vile niko na kuya, asireni kanaendelee. Kako na koma. Ati wakati nafika kunyu, wakati mimi napika ni radio. Mimi ikanyanga chini. Ati ya pili ni machungu na masaa. Ati nitisha manga mimi. Ndio nakamata bia kuna mpi. Senjo vile ninakuwa. Wewe baba mwenye kusumbua nyumba yako. Biblia inasema utavuna upepo, ni ile utapokea. Sababu mke wako mikono yake ndio inafunika nguo yako. Miguu yake inaenda kusoma kuendelea. Mkono wake ndio inabeba mtoto wako anazaa. Macho yake ndio inakutazama unapotokea na angalia kama unavaa na mama. Sasa ile mikono tunatoa na mafi. Hiyo miguu ndio unatoa na mafi. Hiyo mgongo yuko na kuruka nyuma na kifimbo juu. Naona mama na ukachini. Sasa baba, ile miguu ikishavunjika na mikono inavunjika na mgongo inavunjika, tena mtoto wako kali bebe, ni nani atasema wewe mtoto? Wakati utasafiri, watoto wako kwa masomo, nani mwenye atawapikia watoto wakutane chakula na hivi? Nani atafua uniform na umefanya hivi? Utakuwa vile kwa mwanaume mbaya. Biblia inasema mwanaume wa vile hana raha, naye atafuna pepo. Pepo ni nini? Na utaamua utaingia, utasema hatapita, kila jambo lote litapita, utajikuta na wewe sheria zako hazina mafuta. Na wakati mwanaume anatoa sheria kataa, unakuwa na uzuri zaidi ya kufa. Ndio vile mwanaume mwenye anafanya mabaya nyumbani mwake anakuwa. Sasa ndugu zetu, nani mke mzuri mwenye tunaweza kupata tunakuwa na? Kwanza tuanze mwanaume. Biblia inasema mwanaume mwema ukamwona ana baraka sana, anayemtii Mungu. Kitabu cha Zaburi 128, tasoma mbio kwa sababu muda wetu ni mfupi. 128, tunataka angalia mwanaume mwema. Heri ni kila mtu anayeogopa Bwana. Yule mwanaume mwema anayetembea katika njia zake haki, maana utakula taabu ya mikono yako, utafurahia na itakuwa vema kwako. Mke wako atakuwa kama mzabibu unaozaa katika hali pahali pandani kwa nyumba yako. Wana wako kama mzeituni midogo watukuka meza yako. Tazama hivi, mtu atabarikiwa anayeogopa Bwana. Amena. Biblia inasema mwanaume mwema mwenye kumwogopa Bwana anatembea katika njia za Bwana, akiwa katika haki. Sasa atapata mavuno ya kazi. Chochote utafanya itakuwa baraka. Bibi yako atakuwa kama mzabibu mzuri unaozaa, watoto wanazunguka meza yako. Nini baraka kuona bibi yako na watoto wanamzunguka, baba naongea pole pole, watoto wakimtii mzazi na akipenda watoto. Ile nyumba Biblia inasema ni nyumba
ni mbingu ndogo. Watu wengi wanapenda kujia pale, wanapenda watulize moyo pale. Hata kama wewe ni mgeni ukafika kwa ile nyumba, utasikia raha na kusha, utatosha pale tumaini ya mambo yajayo, na utajifunza hapo na unaendelea nyumba yako, kwa sababu unakutana baba mwenye kuogopa Mungu, mama mwenye kuogopa Mungu. Biblia nayo inasema huyu mama mwenye kuogopa Mungu ni Mezali 18:22, Mezali 18:22. Biblia inaongea inasema, mwanamke mwema yeye anayepata mke anapata kitu kizuri, naye anapata neema kwa Bwana. Anayepata mke mwema amepata kitu kizuri, naye amepata neema kwa Bwana. Neema ya ajabu kuona mwanamke wa uso mzuri, anavaa vizuri, anaishi vizuri, analea watoto vizuri, hata toka kila saa 6 ya usiku. Niliona mama mwenye naendaga lewa pombe saa 6 ya usiku, yuko anagonga nyumba ya bwana. Bwana analala, "Hodi! Changura wewe pumba." Yuko anatukana mume wake saa 6 ya usiku. Anatoka kuleo. Angalia mwanamke mwenye leo. Sikia pumzi ya mwanamke mwenye leo. Angalia. Mwenye alikuwa anaanguka chini, anaramuka tena. Mwanamke ukakuwa na ule mama umepata shida. Lakini ukawa na mwanamke mwema mwenye kuogopa Mungu. Biblia inasema umepata kitu kizuri. Umepata baraka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hivyo kama unakuwa baraka wanaume wa vile Mwenyezi Mungu anasema kuna vitu tano yenye vinaonekanaka kama wale wawili wanakutana. Ni mama na baba wazuri. Baba na mama wazuri wanaleta nini katika maisha yao? Tunasoma hiki kitabu ambacho kinatueleza hayo mambo. Nataka kuyaona kabisa na kufurahi. Hakikisha mprofeta ni ukurasa wa 31 somo lake la pili. C'est Dieu qui célèbre les premiers mariages. Ni Mwenyezi Mungu aliweza kuweka mariage ya kwanza duniani. Cette institution a un dit pour fondateur des créateurs de l'univers. Hiyo shuti iliwekwa na Mungu ambaye ni muumba wa vyote. Que mariage soit respecté. Ndio maana mariage inapaswa kupewa heshima. Ni Waebrania 13 fungu lake la 4. Ni kitabu kinasema kama ile shuti inachukuliwa vizuri na kutiiwa, inaleta vitu vitano vya muhimu sana. Regarde le pureté, inalinda utakatifu wa mtu. Et bonheur de l'homme, inaweza kuleta na furaha ya mwanadamu. Il pourvoit à ses besoins sociaux, inaleta majibu kwa kila mahitaji ya kijamii. Ieleve sa nature physique, inakomarisha mwili wa mtu. Intellectuel, inakomarisha hekima yake. Et moral, inakomarisha na mambo yake ya kiroho. Jambo yenu, mariage inavuka kukusanya mwili, inavuka kuzaa mtoto. Mariage ni kuunga vitu viwili kutoka kitu kimoja. Mawazo yanakuwa moja, pangilio mmoja, projet moja, ile ndio wanaita mariage. Mariage, mimi sina kusema Kiswahili. Mariage ni marié. Ukamata hiki ni jina kiunga fasi moja. Wote wanakuwa na mawazo moja, mwelekeo moja. Inasema hii shuti kama inatiwa vizuri italeta vitu
6. Kitu ya kwanza italinda utakatifu wa mtu. Utakatifu wako, wewe kama ulikuwa kijana, ulikuwa na wafia mingi wanakupapa sana kupapa sana. Juma na watu tarewa mmoja wao. Na wafia hivi, pakasoma mingi kweli. Wakati unapata mariage, ile kwa yote inafanya nini? Inaishi. Unatulia sana. Ya pili, inajibu maswali yote ya jamaa. Ni kusema kama ulikuwa unalimaka, unakosa kupanda maharagi, inaisha mtalima na mtapanda. Kama ulikuwa na duka yako, wakati hauko biba naendelesha, unapokosa unatia mtu mwingine na vikula, problemi inaisha unapooa. Kama ulikuwa unashinda njara unaingia, wakati wa kukula kwako inaenea. Wakati ulikuwa unakosa maji ya kunawa, sasa utanawa vizuri. Kila kitu chote kinakuwa tayari. Inakomalisha nguvu za mwili. Kwa nini? Sababu mama anakuandalia chakula kizuri na mume naye anaweka rasio nzuri. Wewe fie ulikuwa nguvu sana kujipa chakula kula kusudi uweze kupata mwili mzuri. Sasa wakati mnaungana, mambo yanakuwa mazuri. Inakomalisha hekima tu pole pole. Ni wakati unaoa sasa, mawazo yako yanafanya nini? Inapanuka, unawaza mambo tofauti, hekima yako inaongezeka sana na inaongeza mambo ya kiroho. Ndio maana katika Waebrania 13 hii nimesema mariage ipatiwe heshima na watu wote. Sasa kuna neno nataka kusema ekimbia kupeti ya mwisho. Katika kitabu cha Mhubiri sura ya 4. Mhubiri sura ya 4. Ya kila maisha, hapana kila jambo lolote. Ukiwa mmoja hauwezi zala mtoto. Pako pata wangapi? Wapili. Wapili ni wa muhimu katika maisha yako. Ya 4, Biblia inasema kama shetani anaweza kukupiganisha huko mkisha kwa wawili, shetani atashindwa. Ya 5, Biblia inasema lazima mkubali kushona uzi wa nyuzi ngapi? 5. Atafanya nini? Taika. Ukafanya mbili, shetani atakokota, atakata. Ikisha kuwa shetani atakokota tatu hivi mambo yanaweza. Ule ni mwanaume mmoja, ule ni mwanamke mbili, wanamleta Yesu Kristo, anakuwa nyuzi wangapi? 5. Wenye wanajiunga hivyo. Na mwanaume mmoja hata washinda. Hata kata nyuzi zenu. Kila jambo yote Yesu kama Bwana, wewe usiweze kufanya nini? Hauwezi kuwa nafasi. Kishakuwa 3 mshikaji. Mwanaume anakutana kwa mama bila mama hivi. Kishakuwa hata kwa mama wa hatari mama. Sababu ni mchakato wa Israeli wakati wakumbuka bana kuja mashirika mambo. Pengine mashapasua kiguru kwa hivi. Pengine mashatoka na mtunga. Bana kuja mwanaume kama shajifu na kaze tunamwona kabisa na pembe na makucha yake ni yabore sana ya watoto. Lakini wanalala kusema mwanamke mzuri afajaje malipo na arudisha nyumba. Mwanamke mzuri mzee itakasa vizuri. Mwanamke mzuri ana usafi wa mwili wake, wa nguo zake, anasafisha watoto na anakuwa na usafi wa mumewe. Huyo mama Biblia inasema ukampata anapita dhahabu saa. Katika kitabu cha Mithali 31 naanza fungu la 10 naenda. Nasema mke mzuri kama huo unaweza kumpata wapi? Kumpata ni baraka Mwenyezi Mungu. Hivyo Mwenyezi Mungu anatupa yoyote kama kitu kizuri. Pointi ya mwisho tulisema tutamalizia. Mariage inayotengenezwa inakataza vitu vifuatavyo. Katika kitabu cha Kolosai sura 2 fungu la 8 inasema hatuwezi kufuata mitindo ambayo tuliambukizwa na mababu zetu. Mababu zetu
wakati mambo ya dini ilikuwa haijafika, walikuwa na mitindo walikuwa wakifanya katika harusi ya watu. Walikuwa wanatambia mizimu, wanaenda kutafuta wafumu, wanafanya vitu vyote. Fia na kuya alishabeba madawa ndani, basi kuloga njia na vya mingi sana. Ile mambo haikuwa katika matengenezo. Jambo ya pili, pombe haipatikana ndani ya harusi na utengenezo vizuri. Maana si kinywaji kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini Isaya 65 fungu la 8 inasema kama mnapata divai mpya ilitoka katika kichaya ya mzabibu, ndani yake mna baraka. Hiyo ndio wanatumia katika harusi. Mambo ya pombe hapana katika harusi ya watakatifu. Pia hamuwezi kuonekana hali ya dini zinazofanya vijana hao wawili wakati waliungana, ni mara ya kwanza kwao, wakapatiana utakuwa mume wangu na mimi nitakuwa mke wako. Ndio maana kijana akapewa kutoa mali kwa baba yafie. Baba naye akachukua mali ya kijana akaenda kumletea kifie wake, walipendana siku ya kwa. Tumewasindikiza kuona jinsi wanatimiza ahadi ya. Sasa kama wengine kama baba anasema wewe utapendana ule fie. Je, utakupenda wakati wa shida? Je, utakupenda wakati atagonjwa? Je, vile walivisema naka wakati wachobiana. Jambo lenu, mimi sikukuja hapa kuunganisha ule fie na bwana yake. Sikukuja kumuunganisha. Sisi tulikuja kuangalia vile wanatimiza muungano wa walipatana bachini bangali kwao. Walitoa mali si hatu, wakapatana kupendana. Sisi tunawajulisha ya kwamba chenye wanafanya basi kivunjake milele katika maisha. Tabia zao ziwe safi. Wawe na Yesu Kristo ndani ya mioyo yao. Waendelee katika kanisa la Bwana. Sababu mambo wanafanya ni dalili ila jambo litakalofanyika hapa mbele itawapa ukarasa nikimbie sana. Katika kitabu cha Conseil à l'Église ni fundisho la 21 inasema maneno yako ndani tu. Inasema mariage ni sura na mfano wa muungano wa Yesu Kristo na kanisa lake mpaka mbinguni. Ni sura ya muungano wa Yesu na kanisa lake katika utakatifu na utakaso wa maisha ya Yesu Kristo na kanisa lake. Ndio utakaso na utakatifu wa kijana na msichana anayeungana naye kama ndoa. Jambo kama vile Yesu Kristo ni mtakatifu, lazima ule kijana ndio mtakatifu. Kama vile kanisa inadaiwa utakatifu, lazima ule kijana aendelee na utakatifu. Unaona navaa nguo nyeupe katika Ufunuo 19:8. Nguo nyeupe maana yake ni matendo ya haki ya wanani, ya watakatifu. Jambo mbaya sana ni wakati tunamwona katika nguo nyeupe na mume wake iko na nguo asubuhi, matendo na maneno mabaya, anageuka mweusi. Atakuwa amefanya kitendo kibaya sana. Leo sisi tumekuwa kumjulisha endelea katika utakatifu mpaka mwisho wa maisha. Sababu karibuni mbinguni kutakuwa harusi ya mwana kondoo, na atakuwa amevaa nguo nyeupe. Kijana niliona anavaa nguo nyeusi na katu ya mweupe mbele. Vile niko vitu ya Mungu sana. Ile weupe ya ndani inaonyesha mimi niko innocent.
si ndio? Ile ngozi ya nyumba ya mweusi penye bana ni wa Afrika wanasemaka mina vana mazambi ya watu wa wengine nyuma nile na kubasambia kutimina lakini mie mbele niko inosa na wewe panaonesha makosa yoyote pia tafanya tayabeba na kuyabeba kwako atayala icha ukiyaweka. Najua kama ni mwanadamu ni mtu kama wewe, naweza kusema kama wewe kazi yako pale umekuwa mahakama mkuu, wewe ni inosa ndani, lakini nyuma utakuwa unabeba makosa ya mke wako, ukayapata unayaficha, unamuonya, unamwelekeza mpaka anayatubu. Sije na wewe ile weupe unavaa ndio na weupe wako mbele ya mume wako mpaka mbinguni. Ni kwamba wapendwa wetu hatuambatanishane watu kama vile dini zinavyofanya. Nyingine hatuwezi kamata mishumaa tuweke hapa mbele tuikome. Hapana, haiko ndio tunapoa baraka vile na mkijana, lakini baraka ni nani? Ni ya Mungu. Ni katika Mwanzo sura ya 2:28 Mungu akawabariki akawaambia mzae muongezeke na mjaze nchi. Ni Mungu mtoa baraka pekee, na Mungu Baba atawabariki sana. Tunaweza sema ya kwamba sisi ambaye tuliolewa zamani na wengine wanaoa leo na kuolewa leo, tukumbuke familia zetu tuzijenge upya kama vile Mungu anavyotaka, katika upendo, unyenyekevu na umoja, kujifunza neno la Mungu asubuhi na jioni, kufuata kanisa, tunakuwa marafiki wa kanisa kama vile marafiki wa Mungu. Mwenyezi Mungu atatuliwa mbinguni pasipo tatizo, iko tumeishi pale pamoja. Na malizia hapa, Kana ya Galilaya Yesu akaenda katika harusi. Jambo hilo akafanya mvinyo kuigeuza katika maji, akakunywa hapo hapo. Madhehebu anasema Yesu alitoa pombe. Je, alitaka kutaka kama kasisi? Bali tukitesha ikawa mambo ende? Bali tukataka mnatupa mnatia makonzeri kageuka piene? Hapana, ilikuwa divai mpya iliyotengenezwa ile siku. Tayari hivi tumekula neno la Mungu na waza katika harusi tutakunywa divai nzuri, mfano wetu tutachangia mbinguni, na Mungu awabariki na Yesu. Amen.